Gagayem iti nga rin irugi nga ibasa dito pagkasalitaan ni paghayam tayong Alma iti Sarat Ilocos Norte. Sa kudayin nga rin ti surat ni paghayam tayong Alma. Dear Manong Nemy, amo tayo nga dagi dinaganak kahit dalaunay nga may kantinaran niya kamasakbayan di kita nagda. Para iti magbagada nga ADAL nga isulang ti kakaiso na nga mabalintang ipatawid kadagiti anak. Nga ti ADAL kahit napatag-unay ta saan to amatakaw. Kadagiti anak adamat dagiti agbalagi, adamat dagiti nasukir, dagiti santa nga matungpal, ti karida iti bagida, ken karida kadagiti naganak kadakwada. May sakmet kadagiti kang kanayon nga tumdungek, Manong Nemy ket naawi sakmet nga mangisurat, mangiburay, detoy lagip tinapalabas ko nga babaling kumanta ko naen nga success story. No pay ado, Manong Nemy, di kitay panakasuot, dagiti panubok nga dinteng. Yung sakmet ti amin, kahit ko nga idanon tinapara, kablaw ko kada kay amin, na mga oras kada kay amin di Action Radio, DCJ Silawag. Stamatan nagidipada ka dundungeg kay nagpibuya nagidi sponsors ng runa kay kamanong nga sigat titimun dito nga programa. Kastuman nga rud Manong Nemy nga rugiyak ti amin. Nagasagana akon nga mapanagbasa iti dayta nga bigat idi taw masadegag itayan datatang kininanang tapno alike ta allowance ko iti dayta nga aldaw. Ngayon kas ididati sakbay nga iyawat ni nanang kanyak ti kwarta ka sa pulak. Alakat sermon manin timangig ko kanakwada. Saan ka ko mga mumuma? Mapaligiban, Alma malak ha. Tadakamit saan kami ba't nga mauma kininanang mo nga mangipalpalagip kang ka anuan niya. Nagtutulagan tayo. Atang malakip mo kadimat lang ti nagtutulagan tayo ha. Ti tulag tayo kada tatang mo. Alma anak. Insublat met ni tatang. Lalasikat yung muna kada kayo ng opat. Ano ko na itang? Sikat ti inauna kada kayo ng opat nga kakabsat. Kat bilang inauna siya ti pangibukbukan nyo ti pigsayo tapno makaraduwarak iti kolehyo. Kadinton makaraduwarak kon agtrabahawak to. Agubrak to. Kadsiyak tumatan ti kang runan nga mangtulong karigi ti kakabsat ko tapno makapaggraduar damit. No, dayta titulag. Kada agkarkari kamit nga tungpalim data nga tulag. Nga di ka pala makidumnubyo tapno makapaggraduar ka. Kaya makastrek kan tumat nga itita natalgan ka trabaho. Si kamat lakay. Ituloy mo. Walang maulit-ulit di kita nga magbagata bakit baka maumat anak ta. Ay, masabol nga ituloy mo. Ulit-ulitan ta kang kanayon. Alma, kang kanayon mo kuma pampanunutan nga ado di kitirikat mi kininanang mo ha. Makital-talo naklaeng. Kain komporma mo ti mabaling nga maitulong ni nanang mo nga mangpataod ti kwarta tapno adda maitulong na kanyak para tagserbi ka tayo. Kahit agkari ka kumumanin anak. Kahit tungpalim kumanay ta karim. Oo na, agkari ka. Untang, nanang, ikarik. Tungpalik tanyamang nga nagtutulagan tayo. Ikarik. Manong Nemy nagkariak manen adak idin iti muna nga semester iti maudid nga tawen iti kursok nga BSBA manong. Major in Marketing. Ngem ti saludsud. Matungpal ko nga taday takari kadatatang kininana. Inaldaw-aldaw Manong Nemy nga maipalagip kanyak dayta nga nagtutulagan mi karignagan na kanyak inaldaw met nga kariak anasken nga tungpalik. Kat masapol amatungpal ko tamarik na ka talaga tirigat tibihag. Masyanak met Manong Nemy kadatatang kininanang nga iarado da ti bagida tapno laeng makapagturpusak laeng. Ngem
Ininot nga malipatak dayta nga tulag ken tikarik idita nam amok ni Rudy. Ni Rudy nga maysa nga negosyante agtataraken ti baboy ken manok ken iso iti mangman-manage iti catering services na manong. Namamok iso na iti maysa nga party nga iso da tineng cater iti dayta nga party. Guwapo ket di namutten na maisina ti panagkita na kanyak manong. Alma, what is your comment? For what kuya? Ti luto mi. Ti serbisyo mi. Nuluto na imas. Kaya okay mo ti serbisyo yo. Adumaten ti nakiparpartiak nga pinakater da. Kat mas okay kayo. Ngamiti sa Bali. Wow. Really? Yeah. Saan nga paragin ko na? Hang sumipsip. Thank you At may tumaninda ito nga negosyo no adanton na husto nga partner ko. Partner? Ikit asaway mo na ti girlfriend mo kuya. Agsapsapo lang ka ron. Si kakumorti kayit ko. Ala ni kuya nakagangaw. Si kakumorti kayat ko ket. Ti amok idi Manong Nemy ket agang angaw ni Rudy. Ngem oray no pagarupek nga angaw dagiti imbagana. Kasla maragragsakan met ti pusok. Ada gidi nga malikas na ket isuda iti nang isuro iti pusok tapno. Agsabali ti direksyon dagiti pitik na. Naala na ti cellphone number ko Manong Nemy iti kuan text meten nga text tawag nga tawag aging kamariknak meten ti panagayat ko ken kuana ket kasla saan nga napupuutan manong. Inaklon kon ti panagayat na. Kapot ti ragsak na inarakop na punasak na kitiluhan. Babaeng ka nagpipig ko. Rudy, dahil ang amin kahit nakakarkarin nyo ka. Rudy, iba't patig ka. Nga dahil tapay siguro tiga po na no aping. Ken patsya kayo iba't patig nakmet. Mariknak na itapang matig mo ka na kiti aramid mo. Rudy. Owen Manong Nemy na ulit pa na minsan kan na ulit data kapag nakalipat mi kini Rudy. Kaniti may sapay kat may sapay nga bulan sakbay nga turpusak. Tsak meten Manong Nemy. Tsak meten madatngan. Diyos ko. Manong Nemy, tsak meten madatngan, masikugak meten. Pagbagod niyang kalma. Tatang? Abi ka din ikaskaso ya. Ay, itay lang amin nga nakaasidag kami kang ka kinitatang mo, Alma. Nga damdamagin mo, anya pa kiti masapol mo tapno sigurado nga makapagturpos ka. Ngam di ka matagunon nakadayo ti turong da kiti matam. At ka di pa problema, ha? Ay, sumangbat ka, ada problema. Awan datang nanang. Taan niya ko mati problema. Awanin tinesken pa nga bayadak ta nakabayadak mo ten. Ken patsendak datang nanang. May saak ka na kita turpos iti umay nga bulan. Ipakitak to kadagos kada kayo ti programa no agitad dantap no makita yo tinagan ko. Agturpusak iti kolehiyo. Agturpusak kon ti kolehiyo. Toy abi ka sa mga mabagsusurot ayat bagbagam. At limad mo. Huntang. Agturpusin na ti anak yung inauna ti kolehiyo ko na agbo nga matlayangan itinasya at nagiti adong arigat yung kanyak. Mabalinak tumaten nga ipanakkel nangaro na ito na dan trabaho kasi ti karik siyak timang tulong karig di kakabsat ko tatang nanang ikarik ka na kayo karisot matungpan
kat nasiyat oray no kastanak. Kat napasama kan. Magure ka. Doon nga roden na kiti mga bagbaga nga dantumat agraduaran iti kolehiyo nga anak mi kininanag mo. Sunarang ta awan ti maikarik nga mapartiin ton kaaldawan ti graduation mo anak ta. Nailako tayo at amin na nagitay mabalin ko mga pumaparting nga kalding kaya nagitay manok. Kastamatan na uno at na mabalin mo nga papartin to, bakit? Ha? Ikaw magpansit tayo tulatan na lang uno saan kita agmiki tayo ko nam. Nang awan ti pakadanakan nyo orisan tulatan. Doon tumat digiti na meron na nga kagadan kong agturpos intay tulatan makipaala ti karuba. Uwentang nang saan nasken pa yung pakaringgoran nyo ti pagpaalak basta tinasken kata kuyugan dakto ngagmartsa kadinton malpasen ti programa agawid tayton maturog tayton. Manong Nemy ang karigatak nga inlingid kada kuwada ti problema kada tatang kaninanang kiti kakabsat ko kadi kita kayo manen kini Rudy imbaga keng kuwana ama si Kuka. Uy agbali nagtun nga ama no kasta maragsakan ka? Yes, of course. Ta sino kumati saan nga maragsakan nga danton anak ta? Rudy kasanong ti karik kada gidaganak kaniya tungpalen ta nga maggraduarak ama si Kog dinto pala madlaw sang gadi kasano nga rod no makapagtrabaho kasano nga rod nga makapagtrabaho to kita kalpasan na siyak di mang suportar ka digiti kakabsat ko iti panagbasa da agtrabaho tanga duwa Alma di mo ka di mawatan ti kahit kung sawan apik sangit ka slawan di mawata kay kasla kawaw ti palunot ko Rudy mariribo ka na nga badandanagan na basta tsaka mo Alma pagtalnayam lang tirik nam kanti panunot mo masaludsod ko man mamati ka kadikan niya nga niya anya ti patsyakin ka nga di ka baybayan nga apaman nga makapagturpos ka ket ikasar ka adon turno ko nagasagana ako ngagbalin nga asawam ka nagbalin nga ama mamati ak Rudy kan mamati ka kadi kalpasan ti panagasawa ta ket duwata nga agtinulong nga mangipatong paliti karim kada kiti parents mo. Rudy di ka kadi mamati? Di ka mamati? I'm sorry ngam kasla narigat ko apat yan Anya? Abi nga, siyempre agasawa tanton. Adanton pamilyata. Agpaso nga, tumulong tantuman ka naging kakabsat ko, ang saan nga iso amin nga kasapulanda. Tanas kan ba't nga, isaganaan ta ti para ti pamilyata. Pues, kayat kong ikatamday ta nga panagduwadwam. Masapula pa tiyan na. Na dumaduma ti klase ti tutulong. Saan nagtulakid din Saan to lang nga, digiti kakabsat mo, ti matulungan ta. Pati datatang ginanang mo. No dumakil to ti puunan, ti negosyo ta nga catering services. Mapalawa, ti piggery, ken poultry. Alain na to, naganak ken kataptong trabaho da karata. Agtrabaho da karata. Ken oray pa digiti kakabsat mo. Di mo ka di ba ilamawatan? Jack maawatan no anya ti marikrik na karidi akan ito Manong Nemy. Madantanakan na nga malidlidayan. Pampanunutek no anyan to tiramiden ken kunaen datatang kininanang. Nga day tatiga po na kasla siyak budo Jack maawatan dikiti bagbagan ni Rudy kanya. Alma, tidamdamagi no maawatam dikiti bagbagan. Matulungan ta digiti naganak ken ka ken digiti kakabsat mo ket sika
Or no agasawat Anton, may ubram ti iturpos mo nga kurso. Ano ti kurso? BA, Major in Marketing. Oh, si kandun ti pagbalinak ang manager iti catering services ta. Makapagtrabaho ka matlaeng, bayat nga aramidin tati ado nga baby ta. Oh, di mo ka di pala mawatan? Di ka di pala mamatikan yan? Kasangit mo. Rudy, sabi ko tasal lang ang patingga iti karidag ito nga mangmangi ko ken ka. Sabi ko eh, namin timatikin ka eh. Agtalag ka, mamin pinsan kanya, Alma. Agtalag ka. Iso na, pagtalag mo, tirik na kin panunot mo. Kaninto makapagturpos kan sa jeton balay mi, ti pagkawidam. Ha? No kayot mo. Sa jeto pa yun, di pagpaalaam. Kanya ka di paalam to. Awan nga, Rod. Kanimbaga kadatatan kaninaan nga sanda ka pakadanagan no anya paalak. Tatinaskan ka makapagturpusa. Gusto mo nga anya. Nga dati sweetheart ko na ya. Ikatimtan niya man na panagdanag mo at tuyak. Di ka madanagan. Manong Nemy talaga nga Jack mapagsusurot ti bagbaga. Anya. Nagtalag ka kanya ko nakmet. Oo. Dahil takawanan ko na. Kaslag babawi ka no apay nga. Adan baby ta. Kaungat na ka ti anak ta no kasta nga ti marikrik nam Alma. Rumbeng una nga maragsakan ka. Tadanton anak ta nga insagot ni Apo Diyos ka na ta. Pagyamanan ta. Tati anak tanto tagbalin nga gasgasat ta. Tapno agprogreso pa iti negosyo ta. Ini madanunan ti kaaldawan ti graduation mi Manong Nemy ni nanang tinangabay kanyak. Kadkan si tinagtulagan mi kini Rodi. Akalpasan ti matsa sa jayag tubalay da nga agawid. Ta isuda tinagluto. Tinagsagana. So nga di malpasan Manong Nemy ti programa si tutugaak nga naglibas man. Si tutugaak nga nang panaw kininanang ko nga babay ni text nagpadispensarak ka nagpakawanak kadakwada. In text ko ti kastoy pakawanandak kumatatang kananang tadyak na tungpal ti karik kada kayo. Masikugak ang naggraduar kad ita didak pakadarangan no didak man makita tain sangpet kon ti bagik iti balay ti ama ti apo ko yo. Kadwak to isuna nga umay balbaliw nga agpakawan kada kayo. Ulitek ti dumawat ti pamakawan nyo kanyak tatang nanang jak na tungpal ti karik ket sapay ket saan nga nagbunga iti nasya at dagiti ado nga bannog yu kanyak. Jak matungpal ti karik kadag ti kakabsat ko nga siyakto ti maysa kang runan nga mangtulong met kadakwada. Ulit-ulitak ti dumawat ti pamakawan nyo. Makawanan tak ko ma. Dagitoy Manong Nemy dagiti ado nga in text ko iti cellphone ni nanang. Kada amok nga basain tumet ni tatang. Nga madandanagan da itan. Imin daw dawat ko iti Diyos nga sabi ko ma tamapakawandak. Kan sa anak ko mga nagbidot iti aramidak. Kan sabi ko mata si awat kan talaga ni Rudy kanyak. Agrama matin. Kadagiti naganak ken kakabsat na. Manong Nemy adu dagiti tao na danon ko ti sawng ti balay da Rudy. Kaditi makita dak impakamuda nga dimtenga kun nga naggradual. Ket sinabat nakmet nga dagos ni Rudy Manong Nemy. Sinabat nak nga inarakop nak Manong Nemy. Inarakop nak ti lalaking ipatpatig ko ken mangipatpatig kanya. Kablawang ka sweetheart. Naragsa ka ba nagturpos mo? Naisang-sangaya na kaya? Gabot na masigukak kasta? Naisang-sangayan ti diploma tinawat mo. Kano may kanita ko na iyam amu ka nagnagan kaabsat ko. Sangwan tayo ito ida. Sangwan tayo ito ti adungan nakasagahan nga paalam di ba nagturpos mo. Kaya nito madamdama
Agsibog tanto. Huh? Sibugan tanto. Tinaisang sangay nga diploma nga naawat mo. Naragsak na ginaganak ni Rudy. Ken kakabsat na idayam amunak Manong Nemy. Kat patsya ka na yung papusuan ti panangawat na kanyak. Simurak kami ken ni Rudy ti salad na kat dituyak na nagsukat. Ada ginatang na ngayon sagana apagsukatak. Iti makauksob akon Manong Nemy. Mauksob kon ti arwatek. Tilukot to'y. Ano sa balimat tinti. Huy. Ano tarabida yun? Sumublatak ba nga dumawat iti pamakawan nyo kada kami. Ipatpatag ko tanak yo. Ikarik nga jak baybay anisuna. Nangro na kita na po ko iti tiyan na. Balbali to nga umay kami agpakawan. Mismo kada kayo. Dita, nana, tata. Tatno mapagtutulagan tayo ti aldaw ti kasarmi. Awan ti pagnanagan nyo tata, nana. Noan yaman ti karin ni Alma. Kat tinagtutulagan nyo. Da kami ton nga duwa ti mga ipatungpal. Da kami ti mangtulong. Da kami tagtinulong tapno. Matulungan ta kayo. Nga matulungan mi di kini kakabsat ni Alma. Adamat basit negosyo tata, nana. Kat no duwa kam ton tagtinulong, dumakdakal tumatanda nga negosyo. Isong ulit tagtata, nana. Awan ti pagdanagan nyo. Ada ni Alma nga anak yun tinasya na kasasaad. Ipatpateg ko kat duwa kam ton ti agtinulong nga mangtulong kada kayo. Oen Manong Nemy at idog ka nalawag nagitimbaga ni Rudy kat patsyak ka nalawag met unay kada tatang kininanang. Kani daw-dawat ko manin nga sape kuma tasal lang ang babaen ti balikas dagiting ka rin ni Rudy. No diket matungpal kuma akas kalikagom ko unay ang makatulong kanagitinagan na kanyak ken kakabsat ko. Kalpasan nga rod ti dua nga aldaw ko ti sidong darudi na yasidag tiriknak iti pamilya na. Ket nagturong kami ni Jaya balay Manong Nemy. Dua nga passenger jeep tinagluganan mi tapno mapang kami balbaliw nga agpakawan kadakwada. Ken tapno matulag miten ti kasarmi ken ni Rudy. Nagpakawanak manen kini tatang sa ko inarakop nga nagpakawanak kini nanang. Pakawanan tak nanang. Tang, pakawanan tak. Makasangit ang launay nga dumaon ti pamakawan nyo manen kanyan. Tayo na kumapil nga ron ti maramidan mi. Ket nalpasin na sinupring mo ti nagtutulagan tayo. Sa nga balit ang nanang napudno ni Rudy ti napudno ni Rudy ti panagayat na kanyak. Ken karina kanyak. Ken karina matan ka na kayo. Nagkarimat isuna. Di ngamin. Di ngamin ti kasasaad ti pamilyada. Gagangay matlaing nang sandamat ka namak ng unay. Sandamat na marigrikat. Ngayon ada business ka mismo ni Rudy. Ken nasihat na nanang. Nasintur ko dahi tayo ti duwang aldaw ko. Nga dakadakwana. Natinegosyo na. Ada poultry ken pigari na. Nga no maibusan ti manok ken baboy. Agatang iso na. Ta ada catering services na. Ta isuda ti makamu ti amin no. Adag paday kasya. Unang. Ket no nagasawing kamton. Ket makapagtinulong kami matan iti dahi nga negosyo. Ta major in marketing tinturpos ko. Palawaan min ti poultry ken pigari. Da kami timang supply iti sumubukil nga norte ti kasapulan nga baboy ken manok. Siyak ti mangi market iti negosyo mi nga catering. Lalaingek tag sales stock ken imasin mi tagluto. Pabintasin mi ti serbisyo mi. Kasta ay na anak kasta unay ti danag ko idi. Nag-report kami pa yun iti pulis. Ti amo kakit nakidnap ka.
Tagayam kita ya po ya. Sorry talaga nang. Yung siguro kit dayto tinaykari apas sa ti biyag ko. Nagturpusak nga masikog. Ngam sanak ng babae. Tati nga, nakasikog kanyak. Kit napudnong may unay kanyak. Ngata? Api nga ngata ko na yun pa lang. Tulungan ta ka mga daw-dawat nang nasabi ko mata talaga nga napudno kanyak ni Rudy. Kano anyaman ti karimi kada kayo. Kat matungpal ko ma. Idaw-dawat ti kinapo Diyos. Natulag nga ron ti kasarmi Manong Nemy kit idi tamadanunan ng daytangal daw. Na isang sangayan nga ragsak. Na isang sangayan ti ragsak ko. Kan ragsak mi ni Rudy Manong. En grande ti kasar adu tinaisagana awan ti problema iti makan adu pwede kiti nagyawid. Kat makita kami ti ragsak kadatatang kininanang kanidi kakabsat ko. Kat adu ti mangibaga ka na kiti kabagyak na nagasatak kano nga nakiasawa ti kaskin ni Rudy. Nagturturi met Manong Nemy kinasiyat kanyak dagiti nekay kamangak. Kaya naramit ko mati amin tapno awan ti pangbabalawan da kanyak. Nadungo Manong Nemy ken manangipatig at talaga ni Rudy. Kaya't kas iti nagtulagan mi da kami nga duwa ti kang runaan nga agtinulong nga mga mangpaasenso ti negosyo mi. Oray no dakkel ti tiyan ko Manong Nemy sumursurot tak no adda mapamiserbisan. Naimas Manong Nemy di kiti luto mi kaya napintas ti serbisyo mi. Aging gang addan di kiti kundaway nga di min magabanan di kiti mangayab kada kami Manong Nemy ngagpaketer. Aging ga Manong Nemy ngimpas ngay kon ti anak ko. Iso na lang tamarigat anak. Diyos ko, isalakan na kami nga gina. Amo, isalakan na kami mga gina, Diyos ko. Ti amok idi Manong Nemy ket saan ko kabilan nga inormal nga ipas nga iti anak ko. Ngam saan nga talaga hana kami nga talaga nga binabayaan niya po Diyos. Kaya di na may pas nga ikon ti anak ko lalaki junior kung asigod ni Rudy. Adadan ti kaget kan kinadungo ni Rudy Manong Nemy. Ado ket adon ti servisan ti catering mi. Adi mi pa yan awaten di kita duma tadi mi met kaya nga pagigiddanan. Itam, ni Junior nga nakta sweetheart. Tinangipait ti kang kanayon nga mangipapait ka na tayo ti na imbagagasat. Gasgasat ta nga talaga ni Junior, di ba? Hoy, gasgasat tayo ni Junior. Iso nga, urong bang una nga pagyamanan tareta. Ken, talaga nga nagagat ka na laing ka sweetheart. Nagagat ka na laing ta nga agpadpada ako naman. Et sabi ko Rudy, tagtultuloy, ti panagtarabay na po Diyos ka na tayo. Ket kaspaset iti panagyaman ta keng kuana. Nalukay mo ti imata nga mangtulong ka na kita kasapulan tulong. Nangruna nga tungpalan ta ti karita kadatatang kininanang mo. Tulungan ta nagidi kakabsat mo. Agyamanak Rudy. Agyamanak ta sikat na nagbaling asawak. Nga di taonan ti kang kanayon ko pagyamanyamanan kini Apo Diyos. Ta sikatin sagot na kanya. Tapno agbaling nga kataktak ko na ko itirikat ka na may agyamanak. Ket pudno Manong Nemy gasgasat mi ni Junior agsipot ta talaga nga limawa ti poultry ken piggery mi. Ado pa yan ti taraken mi nga kalding ken baka aging nga nadaan kami pa yan ti bukod nga balay ken ni Rudy nga damat lang ti asideg ti family house na. Ket kasi ti ingkanay mi kanatatang kininanang tinulungan mi ida tinungpal mi. Da kami ti makaamo ti gastusen ti adjek nga adda ni ti kolehyo. Ket nung hasta nga bakasyon, tumultulong di kita talong nga kakabsat ko iti catering services mi.
Nabayag mo't basitan Manong Nemy akadwami datatang kininanang nga nangasikaso kadagiti poultry kanda dumapay nga pagtaraknan mi. Kat kumusta ik mo't ida itinaldaw. Kumusta kayo? Nantang. Ay, awan di magdanagam kanta kami kaninanang mo, anak. Tanasiat lahat iti kasasaad mi dito ay pagtaraknan. Di matmako na nga narigat yung brami at napintas kid at maka-exercise kami. Iso napigsag na ubing latati lang kami. Hindi ngamin, bakit? Pudnuti ko na ni tatang mo, Alma anak. Napintas ti impaay kada kami, impaayo kada kami nga trabaho. Tananga tumatiya, ipaspasuldoyo kada kami. Uray nga tano di yun tulungan, dagiti agyem, ngagbasa. Ngam kabay lami kinitatang mo. Ngay gastusan ti pa nagbasa, dagaputa, ne? Agtrabaho kam nga duwan. Ay, pudnuti ko na ninanang mo, anak. Ang masapol nga tong palim mi ditulag kan karami tatang nanang tano tatiya masulduyo ket urnungan nyo nga para ti masakbayan nyo talibre ti amin dito makan kan merienda na mas ti makan ko lang ta dangarod catering nyo po adulat at iga daw ket di agsarday ti panagyamyamam iti Diyos kinitatang mo anak ta nagasat ka ng kiasawa iti kas ni Rodi nagasat ka unay ket ayatem ipatig mo kuma itinapudno ti asawam ken di mo matbabayaan ti anak mo ken di kiti pa agbalinto nga po kumi kanta kayo no dan tupay ket no kaskasan no naeng Alma anak makaradwar tulakit amin di kiti kakabsat mo apaw may kanda ka may kanda itinaran niya ka masakbayan ket sabi ko ma ta maikasatan tumat ate ag pamilya ag magasat tumat ti pamilyada akas iti kinagasat mo di pa mo balbalikasan sabi ko matatang nanang sabi ko ma iti Diyos sapay ko ma Manong Nemy ti agdama duwan dagiti anak mi kini Rudy. Nga nagtultuloy na matamat ti kinasyaat na kinadungunan nga asawa kinama. Nipitik kadyak pa naramanan kang kuana. Rupay adumat no kwa Manong Nemy dagiti saan nga maliklikan nga panagsubang mi. Nga madadamat no kang isuti mo na nga sumuko Manong Nemy nga agpakumbaba. Manong Nemy kanagpaiso nga naggraduar amin di kakabsat ko nakapaggraduar kam amin babayan titulong dana ng kinitatang ken titulong mi kini Rudy natatang kininanang Manong Nemy intrutuloy da titimbulong kada kami iti negosyo mi sala nagsardeng idi ka-lockdown na manong natay ti business idi yung mga pagpindasan na kat hangkamot nga nagrigat at adamat ornog mi di ba sa bagay manong iliblibas sumitla dihan nga libas at mabalimot nga i-deliver na kiti makan kinapudno na Manong Nemy ado tinutulungan mi dito lugar mi nga nang ted iti libre akanen dagiti saan nga makapagtrabaho may i-deliver lagi di kanakuada tanog ba parte kami di iti baboy Manong Nemy ipaoraga mi libre jagudwa ti may sa kilo nakit doa Manong Nemy di kita natutulungan kahit dahi talaunay Manong Nemy ti pagyamyamanan da kada kami dahito nga ron ti pagkasalitaak Manong Nemy kanagyaman aklaunay ti anos mo nga nangibasa kahit sabi ko mata makunamat nga success story datoy nga pagkasalitaan babayan Manong Nemy itindad ni Abo Diyos nga gasgasat mi ken panagtrabi na kada kami nang balikan dagiti plano mi tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo Alma iti Sarat Ilocos Norte. Thank you mat kang Alma. Ken thank you ka nagiti amin nga nagdengeg ka nagbuya. Salamat po kada kayo. Gabot siyempre iti dito yung aldaw, Sabado
hintay iwaragawag na ito'y napili nga best letter of the third week. Kada kita'y hintay imbasa manipo di Lunes, haging gana ita nga Sabado ang isudot agsasalip papagayam. Idi Lunes, di pagkasalitaan ni Eva. Idi Martes, ni Aluna, ni Jerry. Idi 12, idi Merkulas ket ni Jerry. Idi Huwebes, pagkasalitaan ni Abigail. Kan iti 14, hindi kalman ket pagkasalitaan ni Tinay. Sa itang aldaw ni Alma. Iti Sarat, Ilocos Norte. Ti desisyon ni Board of Judges, tinapili nga best letter of the third week. Idi bulan di Abril, iti lagip tinapalabas. Ti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, tuloy nga Search for $1 Million Amazing Story 2023. Ti best letter of the third week qualified para ti panakapili ti best letter of the month iti April. Dito fourth grand finalist. Awan sa wali nung saan ni Alma iti Sarat, Ilocos Norte. Dito liplipas nga hintay imbasa iso tinapili nga best letter of the third week. Sumarsarunon titita Nora Tips intun bigat sa balin intun Lunes sa balin tumanen nga pintas nga pagkasalitaan lagip tinapalabas success story tingkam ibasa padaanan nyo. At yung harutan ti pagkayam nyo ni Manong Nemy Ruiz, mag-ibadbatin din mag-oras kada kaya mag-sapada. Babay na po.